Ahe, xana subscribe yini? Tshika mavunwa no hemba. U ya subscribe. U ta ti vonela hi wexe. Enjoy episode. Hi swona. Ngetsi masuku lama kwaxenga. Ya, swi mhaka straight ngopfu. La ku bata Makungu Baloyi. A hi swona leswi. Makungu Baloyi kumbe Makungu mane? Baloyi. Makungu Baloyi. Bata Makungu Baloyi. First time music xi nga twanananga na munhu. So, why? Va ku ri mara visa na tinsimu leti a ti kuma kwihi? U nyikuma permission ya post. Man, I believe I'm not going to see it. What's that? The post I want to go on a platform to find it. So, you take initiative, your I'm not sick this. your archive. To bola. Man, makateri ka demand. At funnel ka din la mali this so go at mara ko ang nga twana nang namun maluta ijari es mara ko ko mara ko maluta ijana bi at sim am toros ta singu Ne. Se kahle ngeza ya kule ne dam introduce ndaka pioneer minute lenga nayo. Pioneer yana motla ebot Sydney Baloyi ene I manage kahle ku ikarolo SABC introduce ku swishanyuwani ene ni twe khavala timhaka to kuna mchumu yintshwa ka mngana lonene ta tlhokovetsela yoxe ku mchumu yintshwa yi ya ko se iteni phonela because I nge swi koti ku vala namuntlha yi le traveling so yi ta tlhokovetsela yoxe but Sydney Baloyi ina almost more than 20 years yi ri ka radio being a radio presenter. Yi sungule ya ka radio band. Yi sungule ala vo Venda vo radio Venda. The radio Thondo. The radio Thondo. Ai tsundzuka ai vulavula xilungu nkarhi luwani. Swa xilungu swa ha ri na matimba. Swa ha ri na matimba. Radio ya xilungu. A ku radio ya xilungu wa ta Capricorn FM. A ku ri vo Capricorn FM ya nkarhi lowu. Yi radio Thondo. So yo yive na kateko ya vo USA ivi vuya ikha imita marito loko yi vuya. Phela loko uzaya loma vo USA loko hlovuya vulavula xilungu xo fana lexi hina hi vulavula swi va se u nga swi fana loko u nga yangi loko vele u fanele u teka xilungu xa wena loko ri na loko fana na n'wina mu huma ku Vets fana mi sukasuka kwala Vets vanhu va le Vets u nge phikizana na munhu wa le Vets second ta meta xitogwa ava ta xitogwa meta xitwa a xi ta biwa hi ku ya ka nkarhi xi nga dluli so xi benini swi nga ku yo indzolo yo kombeteriwa a xi fa xi huma spontaneously mara xo huma le fonele ka potseni vaniza mafuta kumbe xanta vulavula xilungwana vulavula xilungwana eka za yi kuma botsini na loko yi vulavula Xitsonga nga zo ku yi vulavula xilungu ne yi xi vulavula accent ya definition ya xichangana xilungu definition ya straight ya xichangana xilungu ne so yi ta hi tlhokovetse hi yoxe aye botsini mjani welcome to our pioneer minute Mfukeni khona mjani botsini so namhla yo hleketa ku pioneer minute na celebrate n'wina kambe mina more than 20 years mi ri ka radio ne radio and television more than 20 years na like advertising kind of one so ku angarela straight xa vu hlanganisa communication ntokoto wo khomeka se ka leswi a swinavetiso naswona mi sungula ku va mi tirha ka radio kwele ka the big T kumbexani
maybe mi swi sungula loko se mi sukini la amalembeni lama nga landzela vito ra mina hi mina ino radio poendo ina ninga kuma nkate kwa ku aya taka ku pam no abatirana para mena ku shavisa kwa sokana hawa applicação man wa 1994 longa ba usula kwa munhu wa ntima tikwende anyikowa nkate kwa ku wa sabika kuna kuwa imani applicação mena usiku na mshikani mkanya tasuna kesi swa ai microphone ne so kahle ku va ku ri na leswi mi swi vulavula swi fambelana ku ri hi choose munhu wa kahle hi le ka nkarhi wa timhaka ta nhlawulo mizemi va ka mhaka ya nhlawulo hi nkarhi lowu ya va tirhisa vito ra n'wina usiku na nhlekani kahle a hi swi hlekete kahle ku namuntlha hi fane hi choose n'wina ya tihlolo ti biko I'm a bad local. yeah ne so speaking of timhaka ta vuhaxi ni tiva mi ni hlamuseleni ku hi nkarhi lowu SABC yi na ku introduce swilo swintshwa a ni tivi ku mi swi vula yini hi side ra le ka SABC ti 1 ta April or April as a whole yeah speaking was not speaking of human resource private independently owned commercial radio station yeah kuchinjwa mnongono kuchinjwa narrative kuthulwa vanhu vatswa khongoriwa van'wanyani so in the 1 ta April hunkulu Afrika-Dzonga hinkwayo i ku lava ku twa ku xitichi xi tise ku cinca kwihi aka mahashelo ya xona na ka nxaxameto wa vahaxi ya kumbexana hi ngo languta eka xitichi lexi xi vulavulaka na hina hi ririmi ra hina ku nga xitichi xa Munghana Lonene a ku na leswi mi nga hi hlamuselaka swona eka leswi nga cinca eka lembe leri okay leswi ni nga mi hlamuselaka swona hi leswi nga kongomana na mina ku nga ku cinciwa ka xipano lexi xi fambisaka n'wayitelo wa mugqivela ku nga breakfast show ya siku ra mugqivela minongonoko ya nkarhi luwa ya hloniphiwa aka radio yin'wana na yin'wana emisaveni hinkwayo so ku cinca loku nga va kona i ku ni paniwe ku ni tirha na another radio legend ku nga Khomanani the G-Funk so hi va kha ba ti baritone hinkwenu kwalano nga ku boys choir ya ku bongiwa ti ya ku vuyeni musi ya ntiyiso a vona ka ku yena kumela on ku ba seri va speech lexiwani va nga ta kumeka va kha va vuyeriwa ngopfu eka swona i ku loko mi langutisa ku mina ni ve ka xiyenge xa vuhaxi malembe hundza 20 Ike na yena u ve aka broadcasting environment for more than 20 years so combined experience years maybe compressiva ku iva 2-hour special breakfast show loko na katekwa ku yingisela tilectures timbirhi va 2 hours ndleki a mahlweni na siku ra yena ku nga cinci n'wana kumbe a nga byeli van'wana u dyondze swin'wana aka na le nongonoko wa leswi n'wina futhi mi nga library yo ti fambela hi minenge hayi ti ya ku vuyeni ti ta vuya no ke ta ku vuyeni loko mi swi vekisa sweswo mi byela u nga pfelo
ni vanhu lava va vuriwaka va va haha na vusiku va famba va apisa swin'wana. No, ho vula ku vutivi byi yo vuyavuyani aka n'wina, so munhu a nge tshami 2 hours a nga vuli ku a nga dyondzangi nchumu ku tshame n'wina na buti a yi ku ngoveni ti ya ku vuyeni ngopfu. No, swi timhaka ta so ti beriwa mandla Botsini i timhaka letinene to fana hi khense ngopfu Botsini a hi la ku zama ku la ku or hayi ku zama a hi ho zama laniwana hi le ku tlakuseni ka ririmi or ku recognize ti legend se hi khense ngopfu nkarhi wa n'wina na nkarhi wa n'wina lowu mi nga wu veka ka timhaka ta vuhaxi kusukusela kwele hansi kwele ka vo Radio Thando na loko mi za mi tsutsuma mi ya America mi tlhe mi jika mi vuya mi ta kota ku vuya mi ta marito na n'wina. Or you are a definition of xilungu xichangani loko mi vulavula xilungu xichangani xilungu hi ku loko mi vulavula rito ra n'wina hambi mi vulavula Xitsonga ri va ri na accent. So see, people company mara loko vanhu va kota ku andaka loko va twile accent ya leyi yi nga ta Xitsonga yi davuka ene swi ta soka hano a hi amukeleni vafoni a hi ngo swi amukela no hi khense ngopfu Botsini. mina ni havazela ka n'wina tanihi xifambo lexi xi nga ku xa ku engeli ya ximanguva lawa a ka ku tirhisa ti-platform leti sakwaka yi nga eka ku yi tirhiseni ka ku apulisa xipandla xa namazela swinene. Hi khense ngopfu. Khensa swinene. Swona a vavoti. All right, swona Botsini. Okay. So urini wena a wu miyelini the whole time ngari yiri ya jack okay, so hi vuya ka timhaka ta namuntlha a hi hlanganeni se hi le ka Shangani Gang. Mashava u ti vona nga komba u nga tshamisekanga ndoda. Ni tshami engela. Swi lo yini kinga yini Mashava yi kuma ya pfuka nyana sweswi. Ni tshami engela nje. swi lo yini a yi ri ka all night tona a yi ri ka all night prayer. U khongela karawa xindalelo. timirakile Ntsonga mina kwana. Sa ku vulavuriwa tindzimi. sa ku bwa tindzimi. Episode leyi tisiwaka n'wina hi hina ku nga Batho Media na hina ku hava n'wanyana handle ka hina. Mpfukeni tata Nxenge ni kombe mi nga tlhokovetseni namuntlha. Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina. Hayi a ni ri loko munhu a vulavula a ri na mavulavulelo ma yena ma xiyimo xo karhi u fanele a tirhisa xiyimo lexi. wa swi twi Mashava yi sungurile. Loko a nga tirhisi swona se vanhu va ta twa nga ra ka ha ri yena. wa swi twi Mashava hi te minjhani ku wa Nxenge i vinyi va xitsalo. Se namuntlha hi tshame na va Khomanani Student Society ya le Wits. I Khomanani vanhu va le Wits or I Khomanani Student Society cause la yi ri Khomanani Student Society vi ku Wits hambi ku sungula Wits hambi ku hetelela Wits a na ha swi tivi. Wits yi vekeliwe hala tlhelo mara Khomanani yi na ndzheko laya se loko yi ri na ndzheko yi ri Student Society se Khomanani leyi hi koko Nxenge mara tlhokovetselo hi ta wu kota hi kumbexani va nga hi hlamusela ku ri Khomanani leyi Student Society yo kumeka a Wits ntsena kumbexani yi nga va yi ri na ti-branch kun'wana ne mi nge zame mahlweni. Welcome vanhu va le ka TikTok. Engagement loko mi na ti-question na yini hinkwaswo mi ta vutisa kwalano. Ku na vo mani kwalo hi va John. Hayi vo ti user vo user 00
kambe swi nga endla switalo hi China hikuva a va na mavito ya kahle hi ku yitsata ku hlaya. Va kona laha. Ina T-Mesh. Ina T-Mesh look like in here. T-Mesh ngwe. Okay, ama hlamula question ya Butma in. Kumbe ndzi mlahleka na n'we. No, hayi tsundzuka question leyi tsundzuxa kahle ngopfu. Ya, swi ta va swi ri kahle ngopfu. Xo sungula lexi mi nga endlaka xona loko mi nge se hlamula xivutiso xexo mi ngo ti tivisa ku ri vanhu va kota ku va mi tiva ku hi n'wina mani mi huma kwihi kutani mi ta hlamula xivutiso. Na loyi a nga mi tshika mi ta kota ku swi ta ku mi kona no hema. I'm busy machangana. Xo sungula ni ta rhandza khensa ti-viewers ta platform leyi ya Shangani Gang. Xa vumbirhi tanihi Vets Khomanani ta rhandza khensa xirhambo lexi mi nga hi nyiketa xona ku hi ta heta ti hlamusela ku hina hi vumani hi suka kwini naswona hi ya kwini na ku hi yimele yini. Ni nga rivali ku khensa na team ya mina komiti ya mina ku va yi swi endle swi va possible ku hi fika laniwa. Without them hi ta hi nga swi kotanga ku fika laha loko va nga ndlangi ti-arrangements leti va nga ndla tona. So khensa vo sisi Nsuku, vo sisi Basani, vo sisi Risuna, vo Buti Mamba, vo Buti Vukosi, vo sisi Hletelo, hinkwavo lava nga ka komiti. Loko ku ri ni rivali van'wana va ta ni khomela ni ta va hlaya ku famba ka episode. Mina ni chavelela muchaveleri jaha ra Mutsonga, jaha ra le Giyani, ni mutshami wa xitulu wa Vets Khomanani Vatsonga wa lembe ra 2023-2024. So ku hlamula question leyi mi nga ni vutisa yona, hina hi Vets Khomanani Vatsonga. And ku va hi ri Vets Khomanani Vatsonga I ku ti hambanisa or ku distinguisha from ti-society letin'wana leti na tona ti nga va Khomanani Vatsonga. Because hina tona ti-branch last year got simeka branch SMU Khomanani Vatsonga. This year under leadership ya mina ku simeka CUT Central University of Technology Khomanani Vatsonga leyi nga Free State. So apart from sweswo hi kote no simeka yin'wana vongo nhlala ya Vatsonga leyi nga Rhodes malembe nyana ndzhaku Rhodes nhlala ya Vatsonga. So hina hi Vets Khomanani Vatsonga hi rito ra hina rero. Ku va hi ri na logo ya Vets ku kombisa ku hi under Vets and also hi nhlangano lowu nga hansi ka Vets. So hi sweswo. Ya kumbexani xivutiso xa xihatla lexi nga kota ku va xi hi pfuna loko ni karhi ni endla vulavisisi ni ve na kuma ku ri Khomanani Student Society a ku sunguleni loko yi simekiwa eka malembe lama nga hundza a yi vitaniwa Planet Khomanani. Nakona a ku ri na swimunhuhatwa swo fana na vo Damba vakhegulu loko literary controversial munghana wa mina ngopfu ku va na vanhu vo fana na vo Floyd Shivambu, ku va na vanhu vo fana na vo the late Moses Ntileni. Hi van'wana lava ni nga va vona minkarhini ya kona vo 2004 a na ha ku fika a dorobeni ni va vonini va karhi va endla migingiriko yaleyo. Se a ni ta kota ku ringeta timhaka ta ku va ni vutisa ku ri swikongomelo swa leswi a va ri na swona loko ya ha ri Planet Khomanani na swikongomelo leswi n'wina mi nga na swona swa fana nakona hi swihi swikongomelo swa kona? Vanhu lava mi nga va hlaya hi vona ti-founder ta hina hi nga rivali na Tyrone Khoza, one of our founders. So swikongomelo swa Khomanani yi ku idea ku simeka Khomanani yi ve kona hi 2002 ivi yona yi ya simekiwa hi 2003. Purpose ya ku va va sungule or xikongomelo xa ku va va sungule Khomanani a ku ri ku majaha sweswi ku nga vavanuna a va tshama va ri ku na ndhawu yin'wana a Vets vo ngo hi le The Matrix laha vanhu va hlanganaka va tidzumbela. So majaha lama ma tshama kha madzumba lani tanihi vanhu lava va humaka ndhawu yin'we va vulavulaka ririmi rin'we. So va vuya va hleketa why hi nga simeki nhlangano wa Vatsonga lowu representaku Vatsonga
mantwisisa so a ku ri ku endla ku twisisa ka mina because a ni nga ri kona in 2003 mara hi ku twisisa ka mina a ku ri ku va lava ku va na representation ya vanhu va Matsonga so ku hambana yini ka nkarhi luwa na sweswi a ku hambani nchumu because constitution nkarhi ya liyani the values purpose mission na vision nkarhi swo sweswiya ku ngo cinca vanhu mara na hina ha phusha ku va na representation ya machudeni ya Matsonga ku hi hlangana tani hi vana va munhu a ndhawu leyi nga kule ne le kaya hi kota ku tsundzuxana hi ndhavuko wa Vatsonga hi kota ku tsundzuxana hi ririmi hi ku maswo hi le dyondzo se ku nghena na swinghezi na swin'wana but then loko i ri ka Khomanani i kota ku bisana music wa Vatsonga wa bisiwa wa tlangiwa hinkwaswo ku ciniwa but then all in all i ku endla ku va na representation ya Vatsonga ku va na indyangu Khomanani indyangu wa Vatsonga so andyangwini ku na wun'we and andyangwini ka khomaniwa andyangwini ka tsakiwa hinkwaswo swiya so va sungule Khomanani hi xikongomelo xiya na sweswi ha khome xona yeah so khomane ngopfu and sweswi ni nga hlaya ku hi sungule na ti branch lomiya na lomiya mina ni vona ku ri swilo swo saseka loko ni vona na machudeni man'wani ma hi approacha ma ti institution letin'wani va ku hi la ku sungula swa swa tikomba ku hambi hi ri ka tindhawu to hambanahambana va swi vona ku preserve ririmi na ndhavuko wa Vatsonga swi va swi ri na nkoka ngopfu so swi va swi ri it's a very beautiful thing to see machudeni ma Matsonga va ndla swo fana sweswiya and before hi ya kule I'd like to send a shout out to lava ni va vonaka va nga active the society yo fana na a hi tivaneni Vatsonga ye le UP hi le ku zameni ka aka vuxaka na vona kombisa ku ana tambutsa kwala ku Khomanani ku fika ku hina lava va la UP yes hi le ku organizing ka swin'wana na vona so hi Khomanani na vo hi le ku akeni ka vuxaka na vona and we are open to ku aka vuxaka na van'wani ve le handle and also I'd like to send a shout out to Tsonga society le UCT milengeni ka swo saseka swinene I'm just vanga kule but then this is just to say ku Vets Khomanani Vatsonga ya swi appreciate leswi va swi ndlaku so va hlangana tani hi vana va munhu ku preserviwa ndhavuko na ririmi and hi nga rivali na laha hi sukaka kona because the importance of all this i ku va na sense of belonging loko hi khi hi suka ndhawu yin'we hi vulavula ririmi rin'we i va na sense of belonging ku hambi ni ri a wu lahlekanga hambi ni ri Cape Town or a Joni or a Pitori na ha ri kaya hikuva ku na loyi na makwenu exactly lexi ku ri ndyahloko ya njiya na n'wina ndyahloko ya njiya ni rivele xivulavulelo lexi xi ri yini mara ku na maxaka kwalano maxaka wa kona la maxaka minjhani ile ka mina ri joineni ai joinange mina ri joineni maxaka yo hi sendela ku halo ina xivutso xa tsungu ai requesting nghena kwala yi vutisa xivutisi xa tshungu loko yi la nge yi requesta xivutisi xa tshungu so ana but ma eno wa va nga na ti question to tala leswi wa va nga xarhalangi ti question leti va ti keepini ku ri yi tshame na to lane ni langusini yi le ku ti hlayeni mara me a yi nyikangi a timhaka ta ku hlaya ti question loko ku ri na swilo leswi swi fambelanaka na ndhavuko na ririmi swilo leswi swi nga ngatini ya mina ne so loko wo byela loko hi nge se sungula loko ni ku lulamisela timbirhi tinharhu mara hambi swi ri tano question leyi vutiwaka hi mina swi fana loko yi vutisiwa wena hi ku yi tirhela mulungu ne yeah no utena kulukumba un'wana la ne u nyika swara kam a wu loko u nyike na chance yo vulavula mjaya bot mpfukile hi kona kulukumba lo vulavula ruhana a nga vuli ku na kulukumba loyi a nga ni pfuneta i tshame na mangwalelo mahlawulenzalo suka Giyani ka Ngove ka Ngove
Kangoveni na vuxakanyana mara ninge byi tlhokovetseli ngopfu hi nge byi valala tikhamereni la byi nga famba byi nghenisa timhakeni la tikhamereni hi nge valavuli byona mara n'wina ndzalo mi sungulerini ku landzelela organization leyi ya Khomanani Vatsonga nakona i yini leswi mi vonaka onge mi swi fikelelini ku sukisa loko mi joinini organization leyi organization leyi ku na wa mfowethu a nghena kwala Wits a vuya na tihuti swa majesi everyday lekani a va yi nyika ni vutisa ku ndleka yini i va hlamusela ku no Khomanani la Matsonga ma hlanganaku ma enjoy vutomi ma phusha tibuku and stuff so na mina loko ni fika la hi 2021 a ni zangi ni yime nkarhi ni joine Khomanani ni a ku ti vonela nexo ku humelela yini ka Khomanani but maba makhwaya n'wina ani kahle awukahle a ngheni ngoma la ani kahle ni komba stage ni nga tlanga makhala njalo sweswiwa ya baji so nangoma maba makhwaya mina leadership ifane keep a composed ne leadership ayibi makhwaya so xin'wana a ni ta tsakela ku hi xi languta kumbe xani i timhaka ta ku va hi vutisa ku ri tanihiloko mi ri ku tirheni a hansi ka vulawuri bya yunivhesiti ya Witwatersrand verini ni na ku tshemba Witwatersrand 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 leswi swi ya ku la ta swi vutisa ku yini wena vanhu lava va nga xanisiwa ngo hi mabuni a swi tshama swi kha swi tala ndlela se loko hi fika la Joni hi fiki hi xinghezi hi fika nge xiboni ne so ngumi vitana xinghezi kambe Witwatersrand yeah not Witwatersrand Witwatersrand ya n'wina mo xanisiwa ngo hi mabuni mara hambi swi ri tano mara ka n'wina vona mi xanisiwe va hi mabuni ya se mara hambi swi ri tano lexi a ni ta vutisa xona i ku university ya mfanda kumbe ku subsidize ka program leyi mi endlaka hi ku loko ni languta ni voni ku listiwa ti-society to tala laya ka website ya n'wina ku tlhe ku listiwa na migingiriko yo hambanahambana swo fana na swipotso leswi endliwaka laya a yunivhesiti ya n'wina ni tata na xivutiso xin'wana hi mayelana na sweswo kambe sweswi a no tsakela ku mi hi hlamusela ku ri ma fandiwa kumbe a mi fandiwi kumbe xani mi kota ku survive njhani ni khenseni kumbe maxava nga mi nyika 2 million kwala nga ya laveka 1 million yi ta ta ka chair yi ta ta ka leadership se leadership yi la ta tsema mali leyi na vanhu hinkwayo le xikarhi a ti na 1 million ya tirha na mara xikolo xi fortunately xikolo xi kote ku create a system leyi yi tirhelaka kahle so what do I mean by this so loko elava ku joina Khomanani right as a new member because the subscription they renew every year so hina I set a price ya hina and then wina as a new member you select ku okay na ku joina Khomanani sweswo and then si charge waka fee statement ya n'wina and then mali yeleyo ami humesi nkarhi wolowo mi nga mi humesa loko se mi hete degree ne so basically xikolo xi fika xi ngenisa mali lani but it's like some sort of a loan mara if it's a loan it means I fund you because you still have to pay that money back so hina hi humesa mali ya hina through the system ta xikolo yi charge waka fee statement and then swi va sweswo ku fana na tirigele letiwani swi charge kwala ka portal kuna portal ya Khomanani i choose ku okay ndava jacket ndava yini loko indle swa ti loko indla membership indla na swa rigele swa ku ndava jersey ndava yini so swindliwa kwalani mara mali leyi a wu yi humesi swi ya hi wena a wu yi humesi nkarhi walowo na kwalani na kwalani so yeah I fundiwi
hina tanihi machudeni hina hi ti fandaku swilo hinkwaswo leswi mi swi vonaka hi swindla usually i timali leti ku va ku humese machudeni mara it's a very important thing to say ku na loko ku ri ku na lava lava ku hi fanda ku fana na 2 million ya mhaka za ku ya laveka because va nga tihlanganisa na hina and because tanihi Wits Khomanani Vatsonga a swi lava to give back ka community ya Vatsonga mavona masoko hi situate a Joni mara a swi lava ku ya nikela ndhawu to fana ne le kaya ku va swi tiva ku na Khomanani Vatsonga hi va educator hi varsity life or hi ku choose ti-course because van'wani machudeni me le high school a ma swi tivi ma fane ma langa yini ku ya ka ti-institution so a swi lava ku pfuneta in that regard and ku dyondzisa hi swe le university na swin'wana na swin'wana as long timali ti hi pfumelela so loko ku ri na lava ku hi fanda ti-funds are needed just to give back to the community mara hi ku ya hi n'wina yes a ni ri mi ri a mi fandiwi hi university mi vona onge university yi va yi ri fair ku va yi nga mi fandi eka ti-projects to fana na leti hi ku loko hi languta ku va vanhu va teka xiboho xa ku va yisa ririmi emahlweni va teka xiboho xa ku va landzelelisa swilo swa vona swa ndhavuko i swilo leswi tiyunivhesiti a ti fanele ti va kha ti swi phusha na swin'wana na swin'wana se swi la ta vula ku ri swi nga endleka mi kuma ku na machudeni yo ringana 3000 a Wits lava va nga Vatsonga mara van'wani hi timhaka ta ku twa onge va nge koti ku va fikelela ka timhaka ta swa timali va kumeka va nga mi join vanhu valava loko va kumeka va lata mi join va nga ri hava mali mi swi endlisa ku yini nakona hi swihi leswi mi vonaka onge university a yi fanele yi swi endla ku kota ku yi accommodate un'wana na un'wana loyi a lavaka ku yisa ndhavuko na ririmi ra yena emahlweni a very interesting question xo tshwisa nhloko but then mi nga tshuva nhloko but then yes ni vona swi nga ri fair ku va institution yi nga hi subsidize or yi nga hi niki nyana a budget ya kota ku tlakusa ririmi mara no twisa ku a va lavi ku hi nyika timali ku ti-society ti nga talela a Wits mara Wits yi ndlaku mali a yi ta swi kota ku hi nyika nyana mara loko va ku society ne wa ta rito leri society ni ni kuleni kha ni tiva society liya ya vo mhani liya ya le mudendeni wa swi twisisa nyana mara yeah I feel like a yi fane yi hi nyika xibajeta-nyana xitsongo a hi ta na hina a hi ta sala hi ngetela ndzhaku 2 million nyana nyana mara vo twisa kumbe ku hi machudeni hi nga yi fahlaza mara still system leyi va nga yi endla ya ku hi timali hi tirhisisa ku yini a swi simple ku yi fahlaza mali because yi huma hi ti-pipeline ta ku wa swi vona na we ku la idea i nge yi khomi cash se leswi vulaka ku ri hamba a va yo mfanda a mi ta swi kota ku va mi yi tirhisa a hi ta swi kota ku yi tirhisa kahle mara n'wina on your side mi ze mi attempta ku mi kuma ti-funding teta because obviously ni twisa ku university mina at one point a ni ri ka student association university yin'wanyana khale and you could see ku ri leswi nga phuhisa swona a wo va xipuku mahala ne kale leswi nga phuhisa swona ni vula swona ni ngo a wo va xipuku mahala kale ne so leswi nga phuhisa swona a ku ri mhaka leya ku since hi vona ku ri okay maybe i mhaka ya budgeting ya vona a yi le ku va pfumeleni ka nkarhi walowo ku na swilo leswiya na leswiya a hi kota ku ri hi huma ya ka maybe the firms leti nga related na our student association it was communication mostly then we'll get any communications firm and then they will come upon like I know up until today there is Exaro that's sponsoring that same organization continuously iswilo leswi nga simekiwa nkarhi lowa then ku vuya ka question yaleyo ku n'wina mahuma na because I think you've implemented a very good thing and then you recognize the university going out there with the university emblem saying if we are doing this and then you can look at
your business people in our ethnicity, and whoever, just to pull them. Do you must end us? Me vulavula hi nkarhi lowu mavhiki nyana ndzhaku ku tsala ti-email draftana presentation ya ku va it's like a community outreach thing where a hi lava ti-donor vanhu vo fana va Makungu na hi va emailelini vanhu vo fana va Howard Mashava na tikhampani letin'wani I think yo kuma response ka yin'we ya le Mpumalanga, and then they said what I consider in the future, but then as far as I'm concerned, we haven't really I kuma nhlamulo ka lava n'wana, so a huma hi lava ti-funding no nga tivi ku ti-email leti hi nga ti senda a ku ri tona ti-email address loku va nga hi hlamuli na mara hina ku tshemba ku sweswi mi nga boxanyana maviti mambirhi manharhu ya vanhu va le ku swi yingiseleni kumbe va le ku voneni sweswi va ta kota ku va va ti tshineta kusuhi ku va ta kota ku pfuna rixaka ku ri ya mahlweni. Ku na xin'wanyana xi endliwaka xi vitaniwa hi journalism va ri Goya Court. You can Google it, maybe you can research it. Va xi vitana Goya Court. So they say get off your and knock on doors. So ti-emails nkarhi wun'wanyana nga senda kuma ku people are taking holidays and va vuya ku ri khale and then tile hansi plus moya wini mi twa ku am respond. So I think whoever is responsible hardly Goya Court. No. Mara university yo ya mi recognize ne. Yes. Se loko university yi mi recognize, university na ku tshemba ku ri yi nyika budget ka SRC ne. Yes. And as SRC manager the programs ta machudeni hinkwato hi ku hambanahambana ka tona. Se lexi xi fanele ku xi humelela na ku tshemba kumbe xana mahlangana tanihi society a mi fanele mi va na rito rin'we leri ri nga ta kota ku ri yisa proposal ka ti SRC kumbe ka SRC office mi hlamusela timhaka ta ku ri ku va hi kha hi endla swilo leswi a ho tlanga hi va hi karhi hi preserve ririmi hi preserve culture ya hina na ku kota ku ri vanhu lava nga ta andha ka hina va kumeka va nga lahleki na vona va kota ku teka ndlela leyi nga ta va hi tekini na hina. Se swi swo fana na sweswo na ku tshemba ku ri loko mo kota ku mi tsala mi ringeta ku kombela ka university yi nga swi tekela enhlokweni. So laku ni voneni loko hi kha hi researcher na kwala ka Khomanani Vatsonga ku na ti-activities tin'wana to hlaya ngopfu i Wits Khomanani Student Society or Khomanani Vatsonga. Ku na ti-activities tin'wana to talo leti mi tindlaku tin'wani ti katsakanya timhaka ta ku hlaya ririmi, tin'wani ku cina ni vone nkarhi wun'wana mi invite vo J John suka ku rin'wana la ri ku cineni xibelani kwalaya so mi nga ti lista ti-activities leti mi tindlaku cause mi nga kuma ku na munhu a nga tshama Wits mara a nga swi tivi ku Khomanani Vatsonga i xilo lexi va xi ndlaku. So tanihi Khomanani Vatsonga hi na program ya vhiki na vhiki laha hi ta ku tanihi komiti tshama hansi hi languta ku okay vhiki leri i yini theme ya program ya vhiki leri. So swa program ya vhiki leri ku ri ku phata swivongo leriyani ku ri ku like we have different things diversify so tanihi vantshwa ma twisisa. So ku na leya swa ku ku na a hi dobani ma twisisa leyi nga tekiwa concept leyi nga tekiwa from Chavi, CMC. So we took that concept because we want to concept leave and we engage and move kayo. He implement okay we have aito bani lava and what tell ku et kumela vukati ka Khomanani. La ku rambiwa yeah kuna tin'wani it's games night kuna tin'wani where we just kuciniwa so we still loko nkarhi wa famba lava ku hala ku tirhisana na ti-society tin'wani ta ti university letin'wana no like ti nga within within Wits
because swindluara from 6 to 8 of moon. So hi like tirha na society letin'wani ku aka vuxaka na vona ku as much as hi Matsonga but swa tribalism I vuvabyi a hi suffer from swona leswiya so a hi teneni hi endla swilo leswi n'wina mi tlakusa ririmi ra n'wina hi tlakusa ra hina mara hi hlangana. But then the activity ti tele ku na sweswi ni nga swi hlaya dobanini ku hlaya ka swivongo ku cina what else ku na yini ndzalo ku mina leswi mhamba leswiya swa dyondzisa vanhu hi rini academic talk. Yeah, we have an academic talk. We have funding SRC, like an SRC currently struggling. Yes, we have a community outreach going on right now. So drive yaku ifuna lava va pfumala ti funding na ndhawu to tshama. So we are currently busy with that, but mele ku nyikeleni kombele ti member ti nyikela. So that's what we are also doing. No, vanhu vele ku respondeni kahle ngopfu vanhu vele ku nyikeleni FCB iti essentials matwisisi vele ku nyikeleni and ntwa nga ri eswa kahle ngopfu. What else? We have sports kuna lava dilana kuna swa ti sports we tlangana kuna team to tala vets so either tlangana res or tlangana na society yin'wana swo taniya kuna. We have also what we call kuna leswi swo va now ku hi vana leswi lembe na lembe. It's an opening and a closing function la vanhu va hlanganaku Khomanani hinkwayo yi hlanganaku. Nasito. Opening, you can repeat. That English. Yeah. Loko mi nga se fika la yo a hi vulavula xona xinghezi session event. And u hlamuserile ku loko kha ya mahlweni ta xitwa se xitwa. La ku ri hina va hala ti ta opening. Mi nga chikeveli titi. No ma kona me. Mara yeah, kuna the opening function. We have a closing function. Ya xile ku mention xinghezi. I don't know so la kuhlangana machudeni hinkwawo ma Khomanani hi xava swinwi titiya ku hambana ka tona titiya leti and hinkwaswo ku xawa tinyama ku tsakiwa hi tivana cause ani van'wani a va attend swilo swe le xikarhi ka vhiki matwisisi so hi kota ku tivana lani hi kona na tani vulavule hi vukati lana vukati se dzuma leswi voni ku a yi le ku smile lango ivi hi tivana layani ku ri the main aim i kwala ku tivaniwa so serious yeah and the academic dinner we have a lot of things and I don't know if nifane ni vula leswi mara it's just in the plans mara ku komita iko man unveni swivula we are planning on having a wedding I don't know if it's the word a prototype wedding or whatever mara la kunga Matsonga na Maxhosa so hi la ku portray ndhavuko wa Maxhosa na wa hina ku Maxhosa na Matsonga or Vatsonga ka hlanganiwa va nga hlangana matwisisa a so one choose Maxhosa. I am twisisa mara ina relation hey mashava hey semchatu lo munhu u fanele a teka Mxhosa kumbe Mxhosa a tekiwa hina hi ya teka Mxhosa hina hi vakon'wani oh so it's like a prototype ya mchato oh okay showcase Kwendin Mfondin we're planning on having a wedding between Maxhosa na Vatsonga just ku komba ku ka hlanganiwa and for me loko ri ka meeting ke vula sweswi ni swi vulini ku it's bigger than the wedding itself it's xo sungula komisa ndhavuko xa vumbirhi it's for unity ku swi dlaya tribalism my twisisi ku vanhu tinxaka letimbirhi leti suka ku ndhawini to hambanahambana ta kota ku hlangana ma twisisa a swo boha ku i teka
tsakani wa ya teka Wo ayanda wa bateka. ayanda na vo Zandi matwisisi Swa endleka tsakana tekiwa hi matwisisi vona mhaka kona. exactly savela ne wena nga fanela ku va malume ka no hi nga va rhamba va nga Ina ku kuceta yona kwe. loko mihlekete laha ko tsotsa na ku fika kona ka swineki sisele bakele ya khatiwa yale yeah so awayi so eku ndla ku edlat mhaka ta tribalism ku hlanganiwa ku va na unity mara hi loko swi planning sweswo and na nxoko ta tsakisa ngopfu and we're planning on making it purely traditional ku va swilo swa ndhavuko so yeah laha hi tsaneka ko hi ta ya handle hi vutisa ku laha swi ndlisiwa ku yini hina yini swi ndlisiwa ku yini mi ti-why hi choose maxhosa no hi na relationship ya kahle ngopfu na maxhosa tanihi society and hi vone ku hi nge teki mvhenda swi fana na mutsonga i sweka vuswa byin'we atekana la swo va given hi nge teki mpedi hi huma i xixin'we matwisisi so why loko i ya teka munghuni munhu loyi a humaka nxaka leyikule leyi swi kombisa ku fambini ya n'wi teka ku tiva Eastern Cape Hi ndlela yin'wana a ri kona stuka. lomu Bila ku define mhaka liya ya Xitsonga yo loko u nga fambi u ta teka makwavo. yes In a way. yes Swi kahle ngopfu. And mi na ku va karhi va endla kahle ngopfu hi timhaka ta ku ri loko mu languta ne mi ta kuma ku ri loko munhu o va a teki a hi ngo u teki munhu wa le Natal hala makaya a va fika va nga swi va swi komba i nga ri va swi lavi kahle se sweswi hi le ku ringeteni ka timhaka ta ku va hi cinca laha hi dlayaka timhaka ta tribalism laha hi endlaka timhaka ta ku kombisa ku loko hi ri vanhu va tima hi vanhu van'we a ku na a swi talanga leswi hi hambanyisaka leswi nga tala i swilo leswi hi hlanganisaka se loko ku ri hi pela swilo leswi mi swi endlaku i swilo leswi a mi ta swi endla lembe na lembe a swi ta va swi ri kahle mi kuma ku kumbexana lembe letaku mi endla na maZulu mi endla na tindzimi hi ku hambanahambana ka tona hi ndlela yin'wana mi ta va mi karhi mi hlanganisa vanhu va tima hi ku lexi xi humelelaku munhu wo basa lexi a nga xi endla a lava leswaku hi nga kumani hina tanihi vanhu va tima se sweswo swi kombisa ku mi kombisa vanhu lavakulu lava a va ri na miehleketo yin'wana leyi nga lavekiki ku munhu a nge swi koti ku a kumeka a teka muxhosa a nge swi koti ku munhu a teka muzulu na swin'wana ku hi kota ku hi ya mahlweni hi ndlela leyi nga cinca kusuka ka leswi apartheid yi lava ku hi fambisa hi swona nakona hina future ya ko hina vumundzuku matwisisi generation ya sweswi yo yi fanele ku yi make sure ku yi teka I don't know what to call it mara yi teka the baton yi xinhongani yi khoma xinhongani yi famba ya mahlo yi komba na lava va nga kulu ka hina ku no hi ku n'wina a mi ri na tribalism hina hi ta teka ndlela leyi because hina a hi subscribe ka leswiwa hi subscribe ka unity and eku twisisa ku tanihi sweswi mi nga swi vula tanihi vanhu vantima hi vanhu van'we switsongo leswi hi hambanisaku swi tele leswi hi hlanganisaku and ku va wena i vulavula Xixhosa mina i vulavula Xitsonga a swi vuli ku hi nge tekani or hi hambanini or ho fane hi nyajana matwisisi a hi hlanganini loko ku ri a ku humi generation ya Mxhosa na Mutsonga matwisisi a ku humi generation yo karhi ya Maxhosa na Matsonga swi tiveka ku ya lava loyi Mxhosa na Mutsonga va teke xiboho xa ku va ta tekana which swi aka vuxaka apart from hina hi tekanaku swi aka vuxaka na lava mindyangu leyi humaka ka yona matwisisi so yeah that's what we I hope Khomanani nje vitu hi le ku
and I think for me it's like I said, it's deeper than just the wedding. It's all about tribalism and unity, because loko na kufika mina la ni nivone ku Matsonga ngari nyajiwa endlela nyana yin'wana man. This is sometimes ingeswoni mara loko ku ri watla eswona eta swona amashangano why ni vitanwa and it doesn't come from a place ya kuhlonipha isuka ka ndhawu ya kunyaja man. This is loko se ivulavula Xitsonga ingari they even vatle va ku moka va ku mwana man, like sometimes it was woke leswi asumi ka ndhawu ya rirhandzu mavona. So ni swi vona ku no man, loko ni ri ka Khomanani ni feel ni ri safe. So once ni va ka position ya leadership ni swi vona ku no na team ya mina ni swi vona ku no endleni ni swa so ku kurisa vuxaka hi papalata swilo swa tribalism, because if I push out tribalism I don't tshama na mavenda na mapedi hi tshama tanihi mara a hi leswi hi lavaka ku ndla swona Ngasina Maloyi wethu. na Maloyi Varivali va isala vai. vayimelela na ku sungula ni ku twini ku vulavula ka episode Ai. mara wa vona loko u vulavula hi sweswo swa ku mi hlawuli rixaka ra Maxhosa swi ni tisela miehleketo ya ku na ku tshemba ku ma swi tiva na n'wina ku ri holobyenkulu wa Gazankulu Professor Hudson Tsangu a teki Mxhosa. Serious? Se loko la u kha u vulavula hi timhaka ta ku hlangana na Maxhosa no twa onge swo va ngatini nyana mara kambe Hudson Tsangu sa ku ri munhu loyi a rhandza ngopfu timhaka ta ririmi. Se loko mi ri ka ti program te ta n'wina a hi ngo sweswi mi le ku hlayeni ka swivongo mi hlaya kumbe xana switlhokovetselo na swin'wana na swin'wana mi hlaya hi tindzimi ta n'wina ta Xitsonga kumbe xana loko mi hlangana mi karhi mi ri na Maxhosa ma endla swin'wana hi Xixhosa n'wina mi endla hi Xitsonga mi tirhisa ririmi ra n'wina a mi endli swona leswo swa ku hina ku twanana hi fanele hi tirhisa Xinghezi. Okay, ni ta nyika example hi the weekly program leyi va ku na yona vhiki na vhiki. Ka Khomanani a ku va Vatsonga ntsena or Vatsonga Machangani a ku va hina ntsena. Ku na van'wani kuma ku sweswi ni nga swi vula swa Vatsonga na Maxhosa ku na van'wani vatswari va vo va mixile. So u tsakela ngopfu Xitsonga munhu wa kona hi tsakela ngopfu ku la ku dyondza Xitsonga kuma ku papa yena vo Mxhosa or Msuthu or whatever mara ela ku twisisa timhaka ta Xitsonga. Mara minkarhi yin'wani ha tirhisa Xinghezi ku make sure ku no vanhu lava va fanele va hi twa. Hi nge as much as hi lava ku preserve ririmi mara ka swin'wana a hi tirhiseni Xinghezi ku va ta kota ku hi twa, because a swo pfuna nchumu ku vanhu va nga hi twi. Mara ka swo tala hi tirhisa Xitsonga ku na vona va dyondza ma twisisa. Ka swilo leswi ka ti-program letiwani hi tisa na swibelani ku va ta dyondza ku cina xibelani. Xi vo xibelani xa Xisuthu xa ku a xi vevukangi swona mara hi kota ku fana na ti-baby steps ma twisisa loko va dyondzeni katsongokatsongo va dyondza xibelani va dyondza ririmi ti-basics a kota ku hi twa ma twisisa ku okay communication. So hi leswi hi ndlaka swona sweswo. Okay no hayi but ma eno n'we na ti-question tin'wana to tala ngopfu. Hayi a ko va ti-question to tala a ni ri laha ho va ku va conversation yi nga vi interview. Loko ku ri mabulu swa tsakisa hi ku loko loyi a vula lexi xin'wana xa ta ka wena na wehe u kota ku bula na swin'wana swa twisiseka. Ya se vhela n'wina mi le ku tirheni swinene and tanihiloko mi vulavule hi timhaka ta ku va mi tirhisana na Maxhosa mara
laya a Wits kuna vanhu va tindzimi to hambanahambana van'wana mashona ku huma vo Zimbabwe ka tindhawu to hambanahambana. I cini lexi mi xi endlaka lexi xi lavaka ku vuyisa pride ya Afrika lexi mi katsaka vanhu lavaya hinkwavo ntsena va ri ma-Afrika? So far hina tanihi Khomanani I sendla swo tala because hi tirha under obviously hi kota ku tirha na society letin'wana mara not as a whole mara Wits ya hi embrace tanihi ti-cultural society ya hi tlangela so ku na nkarhi lava va ku na a day minkarhi yo tala so hi September la ku va ku ri ti-cultural societies hinkwato they participate in terms of attire dance and presentation. I think it's the I think so mara I think category tinharhu. In the past 2 years hi kote ku va number 1 ka the category timbirhi in the past 2 years which is dance and attire. Yes he presenta ndhavuko wa hina ku mbaliwa a 43 ne hayi ta vaka yes slamir ne monu vlanis ne yes ngumi tikoma mi hi landzelela ngopfu tiva no tiya ya hisa hayi ni kota ku hatla ni assimilate na vanhu ne mara a ni vulavula hi kamala ta vulavula hi ti-trophy yeah swi fambile swona ta swi vula mara a na ta vula ku swi fambile hi leswi mi swi ndlaku Wits leyi ku na this va ri event leyi nga yi kona. Wits yi endla event hi September leyi endla ku yi hlanganisa vanhu hinkwavo ka cultural ene n'wina mi na trophy to tala ngopfu ene n'wina mi na trophy to tala. Yes I remember that yeah kwala na mi ta tlhela mi hi pambulela timbirhi hamba ti veka kwala loko hi vulavula. Yeah so a ni lava ku vula ku mara leswana ta swi fambile honestly don't get it as one mara yeah hina ti-trophy to tala hi kote ku wina so ka ciniwa hi presenta ndhavuko wa hina na ti-society letin'wani yeah ku ciniwa ku ndliwa swilo leswi mihlohlolo leyi hinkwayo so for the past 2 years hi kote ku wina a na ta vula leswi Khomanani Vatsonga a ni swi tivi mi ta pfumelelana na mina not just Khomanani Vatsonga Vatsonga tanihi hi rixaka hi minority in a sense right and that's why nkarhi yin'wani i nga kuma i nga discriminate because va swi tiva umhlangano whatever but then because hi minority a hi talangi a Wits as much as hi ri minority hi nga talangi presence ya Khomanani Vatsonga loko yo va ya twakala loko hina ho fika hi faka xipikara la hi bisa xa makhombo hi bisa J John va ta yima va la ku vona ku ndliwa yini hi ku va swi tsakela leswo cinisa yisuti va swi tsakela leswo tinyonga mara basically i ku vula ku tanihi hina hi ri minority a Wits you have hina presence hina vukona bya hina wa byitwa hambi na society letin'wana letikulu ta ti-tribe letin'wana letikulu maZulu na maXhosa na van'wana lava va swi tiva ku na Khomanani Vatsonga and to some extent va hi teka as ti-competitor cause a ni ma swi tiva ku mara ka hina hi swi teka ku loko ku ri vona va hi teka as ti-competitor va ri vakulu then it means ku ri ku na xin'wana mi nga le ku xindleni xi nga right xi nga kahle exactly se mara loko wa ha vulavula hi timhaka ta ku ri mi minority laya Wits a ni ta maybe ni vutisa xivutiso xa ku tanihi valandzeri kumbe timembara ta Khomanani student society mi vangani nakona loko ku ri u na vutivi bya ku Vatsonga va nga va ri vangani a Wits naswona a wu ta kota ku va u
uyinyika information yaleyo mo ni sungula hi ku a na tinambara tona ta ku Vatsonga i vangani a Wits mara hina tanihi society this year hi kote ku recruiter around 140 members. Yeah, tinambara leti hi average ka tona almost lembe na lembe. So yeah, un'wana a nga ku i nambara yitsongo, un'wana a nga ku i nambara yikulu. Ka hina it's a very good number because still ha kota ku ndla ti-activities migingiriko hinkwayo leyi hi lava ku yindla. And vanhu lava va subscribe ka Khomanani hi vo hi va lavaka ku loko ku ri wa hi joyina whether mi 5 or mi 10 ha mi lava ku hi ta kota ku vumbana hi va xilo xin'we hi va vana va munhu wun'we leswi ku dyiwaka swo ka Khomanani hi dya hinkwenu. This is whether hi tele or hi ntsongo a swi ka hina a swi ndli difference because impact still ha yindla. Ma twisisa ku va hi ri la ka Shangani gang namuntlha i timhaka ta impact ma twisisa. And I don't think ku anhleketi ku am ta hi vitana if a ku nga ri na xixa unique hi Khomanani Wits Khomanani Vatsonga ku nga ri vito ra Wits ri hi vulavulelaku mara cause ti tele ti cultural society ka ti institution letin'wani mara hi ku Wits Khomanani Vatsonga yi le ku ndleni ka swin'wana mi swi kote ku recognize ku no ku na swin'wana ka machudeni lamawani mo hi va vitana va ta hi xerhela swintsongo hi leswi va ndlaka swona na xitori xa vona ku va ya kwini va suka kwini hi vona vo mani ma twisisa. So yeah, okay. Mashab u na xo xivutiso just to understand or u nge za ya kwala TikTok verini a TikTok va le joining mashaka yi ri kwana okay. So obviously kuna swilo leswi mi hlangana na swona obviously loko mi kha mi endla ti-events mi va swi rhandza loko mi kha mi endla xibelana na swin'wana ti-culture shocks leti mi hlanganaka na tona sometimes ku na vanhu van'wanyana mi kuma ku i va hlamula loko ku humelela yena munhu a vona xibelani njhe maybe wa muhlovo wa basa a vona xibelani van'wana va swi tsakela van'wana va na shoko van'wana va na leswi swo navela va lava ku twisisa ku humelela yini so mahlangana na tona ti-culture shocks. Yes, ntsundzu nga hi vhiki ra hina ra recruitment swi ni hlamarise ngopfu na mina ku ta mongo a ni hi toloveleni ku vula vanhu lava le Asia ku machina ni nga tivi ku i mujapani i mu Kazakhstan or wherever but hey vanhu vele Wits u Kazakhstan se hi swi manje na hi nga va voni va hi nyamalele yi pfa yi mbombomela hi na n'wanga swi mara etinzi swin'wana wa mchina a ta subscriber na hina and then loko mo chaka TikTok ya hina not Instagram I think not TikTok Instagram not TikTok mara mo chaka ngwala ka Instagram hi ngbarise xibelani sisi loyi a sungula ku xi inana ma swi vona ku a nga swi koti mara ena ku tsakela ka ku swi leswi i yini and swi tikomba swi tsakisa. So yeah vanhu va tihlongele tin'wani va lava ku and ma vona music wa Vatsonga ku I think you guys music very BPM ku BPM ya kona hi lowo jima wona my disease I love atlela engetleli so 145 BPM my disease so lo khiti bisa swisiyani wa hloko waze i ku yi my disease ntsundzuka yeah that's just ku vula ku but lava tihlongele tin'wani va swi tsakela swilo leswi va vona va ta va ta hi vutisa ku swi ndlisa ku yini ntsundzuka kwala Wits ntsundzuka nkarhi lowa ku trenda Zing Zong na Z va ze va hi vuyisela ka ti-digital platforms va bini loko yi ba Wits a yi ninginika a yi ninginika la mina ndzeni ku so yi ninginika and also it's ni titwisa ku ya phela baptism ako yi wini but this is and it's like kamina it's a bit emotional ku I like seeing these people va tsaka hi tingoma ta le kaya va ku nga ri na timhaka ta ku
matwisisa ku nga ri na ku Nyatsana, hi tsaka hinkwenu matwisisa so more than anything ka mina swi tisa ntsako ka ku tingoma ta so ta va tsakisa vanhu lava so matwisisa so more than anything vanhu va swi tsakela tinxaka leti nga ta swi tsakela and that's why ni vula ni ku whether hi tele or hitsongo as Khomanani impact ha ri ku yindleni and ya ha tondliwa na ngoma yin'wana ya I think ya Shamakhombo ne ay makhalanjalo i makhalanjari yuko ku fike hina watwa hey so ku fike tiboza so ava inside joke kawar hey ngetelwa tiyale ya mina ya kufike na watwa no man lava ngokuchukela man sakuba ngumchelishile plan xin'we lexin'wana na ta vutisa xona i timhaka ta ku ri loko vanhu va ri lomu swikolweni minkarhi yo tala vanhu va kota ku va endla swilo leswi loko va suka kaya a va nga swi hleketi ku swi ta humelela ku va vona va swi endlaka na swin'wana van'wani va kuma mintirho van'wani va kumeka va na ti-relationship na vanhu van'wani lava va nga swi hleketi ku va ta va na relationship na vona se n'wina tanihi organization it's a cultural organization of some sort leyi pushaka timhaka ta ririmi na swin'wana na swin'wana mina stakeholders leti mi tirhaka na tona a hi ngo sweswi ka timhaka ta ririmi vanhu vo fana na vo Pan South African Language Board loko mi karhi mi promote ririmi mi hlaya na swivongo na swin'wana na swin'wana i vanhu lava va fanele va support constitutionally va na mandate leyi va fanele va yi endla ku na vo NHC National Heritage Council loko mi kha mi endla sweswiya swa ku mi cinacina na swin'wana na swin'wana i mi hlayisa ndhavuko na swin'wana na swin'wana ivi ku tlhela ku va na timhaka ta ku va na ti-cultural exchanges mina ni fanele ni nga yangi ni le tikweni na rin'we ra le handle loko ku nga ri timhaka ta ku ni kumeki loko ni fika ni nga tleli laha ni nga fika ni sungula ku tirha kona ivi mi kuma ku ri hayi mina luya na huma ni ya handle matikweni ma le handle vo Europa Afrika matiko mo tala ma Afrika na swin'wana na swin'wana se sweswi u karhi u vulavula hi timhaka ta ku na van'wana wa le China a nga fika a va na ku tsakela ka leswi a mi kha mi swi endla na swin'wana na swin'wana loko mi hlangana na vanhu vo fana na valava ma ringeta timhaka ta ku endla swilo leswiya swa cultural exchange because as planet Khomanani swa koteka ku mi nga kota ku even raise timali mi vona ku ri ti-culture i cini lexi endlaka ku ti-culture to fana na vo China va kumeka because timhaka ta ku vanhu va tirha kahle economically i timhaka ta ku ri a va tekangi culture ya vona va yi humesela handle ka timhaka ta economy va teki va swi nghenisa kwalaha mhiza wun'wana u za a hlamusela ku ri a ku na tiko na rin'we leri ri nga ta humelela eka timhaka ta economy loko ri ha tirhisa ririmi ra vanhu van'wana vanhu va humelela hi tindzimi ta vona se n'wina zama ku lava ku ya mi ya dyondza matikweni ma le handle mazama ku va mi lava ku pfuniwa hi vo NHC hi vo Pan South African Language Board kumbe xani mo ti tirhela njhe ntsena mi ri kwala Wits xo sungula I think question ya n'wina yi nghene ta za rivala xivutiso mara I think question ya n'wina more than anything you need doing this because the organization teto kulandis an nga ti tivi an nga ri awe tona mara mashawala ku imakwala u vo camera liya ne u nga ta pfala shot liya and sweswo swi vula ku a hi se tirhisana na tona mara sweswi mi nga ti vula swi vula ku hi fanele hi kuma tindlela to reach out hi va tivisa organization ya hina va kota ku hi pfuna lava kotaka ku hi pfuna kona matwisisa so mara ku yi tsema yi koma question ya n'wina yi ni dyondziseni cause mi vulavula hi ti-institution leti a ni nga ti tivi or a hi nga ri awe hi tona ku ti nga kota ku ti hi pfuna ku yisa ririmi na ndhavuko emahlweni so I think more than anything tanihi Vets Khomanani Vatsonga hi fane hi
hi va approach sweswo a kha va vula ni rivele that term or concept ku vete i yini mara ya journalism mara ho fane ya gongonda hey hi kona and hi lava ku pfuniwa sweswi ni nga vula ku no sweswi swa mcatu laha hi tsaneka ko hi ta boheka ku huma hi ya vutisa ku hi xota kwini swi ndisiwa kwini so even in that regard ho boheka ku huma va ta hi dyondzisa hi ririmi ni tsundzuka it's swi hambane na question ya n'wini hi hlamulini mara ni tsundzuka a ku ri na institution yin'wana hi rivele ku i yini loko ku ze ku va na van'wana he's a tiktoker a ku vulavula eka SABC va vulavula hi timhaka ta matsundzuka loko cinciwa ti-bank note swa banginkulu so eswi swin'wana leswi a swi ri interesting ku swi vona ku okay ene liyani a va vulavula hi yona ya ebangi nkulu so ti-institution leti institution leyi kokwala a yi ri yona a ku ri Pan South African Language Board yes so ti-institution leti hi faneke hi tihlanganisa na tona because ti na vutivi ka swa timhaka ka swa ti yo yi hetele a hluriwe njhani yaliya ya va yi ahlulini ene liya a yi laveki hi ku ya hi leswi va nga yi ahlurisa hi swona mara hi ku ya hi n'wina n'winyi wa ririmi ta nxenge hi ku ya hi mina mi nga tlhokovetseli mina ni ri a yi laveki ku lexi endlaku yi kumeka yi nga laveki swi tikomba swi twisiseka swinene ka leswi va nga yi hlamusisa swona hi ndlela ya xi-academic because loko va vulavula hi timhaka ta ku ri ririmi i ririmi ra vanhu hi nga vula ku ri leswi hi vulavurisaka swona hi vulavula kahle mara ku na mandzin'wana mi kuma ku ri van'wani va ta lwela hi timhaka ta ku ri ndzin'wana leri ri wela hala ka vona a ri weli hala kun'wana mara hi ku ya hi minawu leyi nga pasisiwa ku ri rito leriya ri fanele ri n'oka kumbe ri kumeka ri nga ha ri kona mi kuma ku ri vona va endli research a ni ri xikulukumba hi timhaka ta ku ri languta ku va endli research leyi nga va fikelisa ka xiboho lexi ma nga xi teka na swona okay no ya yive na tsundzuka yive mhakanyana yikulu nyana ku swa NL ya ku ya laveka mani twa nga ri hi ku vona ka mina kumbe i ku ko va ku na ku hambana ka spoken and written leswi va nga swi vula sweswi na ku huma kwihi exact dialect so mina hi ku twisa ka mina an academic mina bona va twisa ku tlula mara no twisa ku hi ku ni ri bangi nkulu and swi ndla nga ri swi make sense loko ni swi vula mara a ni tshama ni twa munhu a ku bangi kulu because swi ndla and also if I i phosanyana ku ta vula kulu liya before after bangi wa ngokisa if I i ti yingisela ku ni ri bangi nkulu or ni ri bangi kulu mara minkarhi yo tala loko mo languta timhaka ta mapasisele ya ririmi minkarhi yo tala swi tlhela swi ya na hi timhaka ta ku ri vanhu lava va nga ka board hi nkarhi wo karhi i vo mani va huma kwihi va tele lava nga tala ya kuma maxava di ri ka bodo loko ya kuma di fika di ta ku bwa va yeni bwa yeni loko munhu o kuma munhu wo fana na n'wina mi huma ka Malamulele mi ta fika mi ku xikwa mi fika mi ku hlampfi ma vona ku ri loko ku ri na van'wana va nga ta fika va ku hlampfi hikuva ma vona se hi ku ya hi ku vanhu lava va kumekaka va karhi va fambisa institution hi nkarhi walowo va huma kwihi naswona swi va swi ri na nkoka ngopfu hi ku vanhu a va lava ku lahlekeriwa hi leswi humaka etlhelweni ra vona ma swi vona mhaka kona hi leswi vulaka ku ri eka ririmi kahle ka ririmi ku leswi vanhu va vulavisaka swona swi fanele swi nga cinci hi ku loko wo kuma ku fana na hina hi vadyondzisi loko wo kuma vanhu vo ta hi le ka maputsu va ta fika va ku a swo swidlambu loko li huma ta dla ncovela ivi u kuma vanhu vo ta hi le bulu va ku naja i jambu wa swi vona vanhu va ka Malamulele va fika va ku hlampfi va ku xikwa se vanhu lava ku fanele ku va na n'wi vele giya n'we ya hala ka n'we yina yes isagiyani ya vanhu va le yini isagiyani but majuli isegiyani isagiyani isegiyani avayivutise ku yini
photocopy mina yona. Photocopy what. It's a gyan. Oh, I hlamusela ku ile gyan. It's a gyan. No, hey, ivala leto hlase le ku dwele na timhaka ta vabangi kulu na vabangi nkulu. Khenze ngopfu ku va mfikini Khomanani botma enoma ku planet Khomanani ku yi tivi ka ro planet Khomanani. Ngana sweswi ya vitaniwa planet Khomanani. Serious? Ka ti lo subscribe yi vitaniwa planet Khomanani la Ka form. ka portal Okay. mara vitu events Khomanani Vatsonga. Okay. Sifana na loko muku radio Tsonga ku ayiri radio Tsonga mara Radio banda. Amkarhi na hina vo 1960 something la. Imkarhi ya vo hina ne botma Amkarhi ya vo hina. Ya se mara tani loko yi kha hi kongoma kwele a ku gimeteni loko hi nge se gimeta a swi ta va swi ri na nkoka swinene ku va u hlamula xivutiso xa ku tani hi mutshami wa xitulu. U fanele wena u rhwalaka xivono xa organization leyi u nga na yona kumbe leyi u rhangelaka. Xivono xa wena I ku vona planet Khomanani in 5 years yi fike kwihi? No. Xo sungula nda digress nyana mara nda tlhela ni vuya. Tani mtshamo. Ve ku ndla yini ku digressa? Digress. Wa switwa maxaku. Umanyana aka mbhake. Hayi nghenelwi namuntlha. Xilungu xa le Vets xi fikile. Ku umanyana emhakeni u vulavula swin'wana. Ku digressa. Ta digressa ngopfu masiku lama. Maswitwa Bas John. Marivula hambi ri swi ri unnecessary na digress. Na ku digressa nyana. Loko mkhomba se va n'wina laya. Mi ku wona ranga digressa nyana. Ndavuya. Ndavuya. Usiya vanhu va pfulapfula dictionary. Xa kona ke. Baka majority ya digress Hayi vonangi ku yi helele kweti. Kaya ku digress. Bas John yi digressing loko yi. Na sweswi digressing a hi le ku yi tweni yo digress ya John. Na ku pai digress. Se sungula ku vuya ku regressa ku ndla yini? Ku regress I think Ku ya ndhawu. ku decline. So loko u vuya ke Ku progress. yaleyo a nga progress vo progress vo regress ne Na shanga ngenga I digress nyana papila la ka last episode. I digress ini la. Na loko minta that pioneer minute. Amo digress. digress nyana ne Yes. okay But then let me just say ku nyika appreciation xo sungula cause ya ku heteni na ku nyika appreciation ka committee ya mina ni va hlayeni mavito loko va na approach lava nga na approach wa ku ni fanele ni va ntshamo wa xitulu swi ve ntirhinyana ku mina ni nga swi twisisi matwisisi a ni twa nga ri etintangu tikulu ku timbala hi ku languta the caliber of the organization phela Khomanani yi tiviwa na lomu handle na swinini so mina loko no fika ni nga ndli swona va ta I muchaveleri chavalala wo huma khakhala a ni nga vulangi ku ni huma kwini huma khakhala so but then ni ve ni kumanyana team leyi nga yi ti nyiketelaka ka ku endla ku swilo swi famba matwisisi swilo swi ya mahlweni sometimes nkarhi yin'wana a ni swi twi ni ri chairperson because hi tirhisana matwisisi hi delegatini ti-roles mara loko un'wana a slacka okay u ni komba ku swi ndlisiwa kwini ha pfunana all in all matwisisi so loko mi ni vona ni ta ni ri chairperson Khomanani na mina Khomanani I vanhu lava ni nga va siya Khomanani I team ya mina Khomanani I ti-membera most importantly mara a no la ta hinisa sweswo tanihi chairperson what's in vision ya mina I ku vona hi kula in terms of tinambara membership I ku ni lava ku vona na
leswi swi le mavokweni ya hina obviously ni lava ku vona na ti-institution leti nga handle ti hi recognize ku Khomanani yi va so yi kula. Another thing a na ta xi rivala ni swi vulini masunguleni mara mo ni tlhela ni emphasize hi le ku ndeni ka ti-branch ka ti-institution letin'wana a ni ta tsakela ku vona Khomanani Vatsonga yi kula or yi endliwa ni ka ti-institution letin'wana leti kalaku representation ya Vatsonga ma twisisa because swi kahle ngopfu swa so ma twisisa so a ni ta tsakela ku vona swa so whether va yi sungula as Khomanani Vatsonga or yini mara ku ri representation ya Vatsonga va embrace ririmi na ndhavuko sweswo swi nga important ngopfu mara tanihi ku mina ni chairperson ya Khomanani a ni ta tsakela ku va yi sungula as Khomanani yi kula na yona yi va xilo xikulu Khomanani tanihi ti-institution ma twisisa ku swi tiveka ku Khomanani yi fana na ti verini swa ta ti leswa swa ti Sasco na ti nini ku ma swi tiva ku Sasco yi ma twisisa Khomanani yi va sweswo ku va na Khomanani yi ri na Ndheko mara yi ri na University of the North exact ku va Khomanani yi ri na University of Venda exact ma twisisa so sweswo i swin'wana leswi ni twa nga ri ni lava ku swi vona swi endleka because swi pfuna yini ku hi na ti-beliefs tin'we ideology yin'we hi phusha xin'we vision na mission yin'we mara hi famba hi mavito yo hambana swi nda somewhat swi na division nyana ku phela hina a hi Khomanani hi leswi hi rivala ku xivono i xin'we ma twisisa so loko hi swi ndla as under one banner under vito rin'we swi na unity ku na matimba ku Khomanani i xilo xikulu ku va na yi gina yi va institution leyi yi recognizewaku even outside the institution ta la Joni no ta higher learning ma twisisa ku va an institution leyi yi ginaku yi va na motherboard of course hi na motherboard because hi na hi nga songa Khomanani mara ku va na institution ya ku Khomanani ti-office ta Khomanani ku va leyi ma twisisa leswa swo loko ku tshika ku va na swiphiqo ka ririmi ku fana leswi swa banginkulu na n'wina va ringeta ku va mconsulta ku nyika vonelo ya ku ta va ku ri swilo swa kahle ngopfu na hi pfa hi mfonela hi la ta nyikiwa kahle hina hi fane hi tirhisana na vona I think we should I think sweswi mi swi vulaku it could also be a good idea in a sense ya ku mi se mi katsa cause ni believe ku na n'we ma te identify tanihi vantshwa so loko mi nghenisa vantshwa lava nga machudeni hi kota ku a muntshwa misala nga tshama laha na mina na Bas John muntshwa mina na Bas John hi vantshwa I'm vantshwa ni but then hayi maxavo ya ri muntshwa yi muntshwa yi ri sirheni na mara ni zama ku hlamusela ku ku ta va ku ri a good idea a good initiative ka ku mi tisa machudeni mi vona ku va tiva yini hi ririmi ra Vatsonga and va zama ku va ndla yini ku phusha ririmi ra Vatsonga because van'wani va fika lomu se ku boha xilungu tinhompfu a problem sweswo mara fanele xa n'wina no hemba lexa n'wi lexa mina lexa n'wi xi right mara no zama ku kombisa ku i nga ti rivali kusuka kwini i nga ti rivali whether i ya kwini swi tivi ku i ta tshama i ri Mutsonga la dza wa dyiwa ku dyiwa vuswa swa makaroni wo swi kuma kwala na hi swi tivi ti tiva mukhusa na vuswa na matomani ala khakhala hi swona so hi sweswo ku hi kota ku phusha ririmi leri hi nga rivali ku hi suka kwini ne but ma yi ta ngoma leyi rito na rito mapeni ne hi loko se kha ya ku pfaleni ri na botma eno na maxava na tluka ra mixengu na boti va makhwaya ne
un'wana na un'wana hi minkarhi leyi ka hina hi nga la Pitori Exactly. Khomanani mi hi tsundzuxa kahle. Papa Penny yi nga performa vo hala handle ne. Yi perform na masiku lama nga hundza yi perform yi mbali xin'wana xa Ni vonile a yi ri kwihi kwalahe a nga ri phansi ne a yi ri phamsi ne yi mbali mabyasi munhu loyi a nga yi advise hi fanele yi mbala mabyasi hi fanele hi n'wi lava hi n'wi kuma hi ta interviewa ku why ambalinze Papa Penny mabyanyi Papa Penny mabyasi mi twa nga ri munhu wo mbarisiwa liyani hali liya hi mbarisiwi yi nga pfumeli yo mbala yo ni ni tsakisa loko yi mbala tiburuku letiya to ni nga ku ta machayina mato leto khoma laha hansi leti tiburuku tati a ti popeliwi tati so hi khensi ngopfu Khomanani Vatsonga Vets Khomanani Vatsonga hi ta tirhisana ku ya mahlweni xo ku ma xava na yena already la nga kona mihleketa yena yi le ku tsutsumeni ku na swo tala na nga swi plana so na laha mucatweni laha hi tatana va John na Suti so hi ta mutela na malume a ni ri loyi u fanele a negotiate na va byela va ta na vo malume wa vona Of course, yeah. u ta pfala just ra mapela ne Tsama soft loko mi endla yo wedding a pfumeleliwa hina ku tisa swa hina hi ta yes yeah u vula njhani Masha ani ku na nkarhi wun'wanyana hi nga tshama hi va na swin'wana swa le UP oh yeah I think a ku ri na some sort of like una ti process nyana for Yeah. and stuff like that. Yeah. So ka bona ana hi lava swi tiva ku ri Hi nga- yeah. stuff like that. oh yes obviously loko hi va na mucato hi ta boha ku tivisa ti authority mara va ta swi tiva hi ta va byela ku hlamusela ku ta ti-stakeholders Yeah. that's swona Okay. so yeah Wa rini mucato? we haven't I said decide ka date mara somewhere hi vo September ta decide mga wara swa ha ri ku chuka chukiweni tsena mi nga decide endli ti bas 7 John munhu wo tshama nga ri kona no la problem. tikweni a ri handle tsena mi nga endli ti 7 yi fanele ti 7 ta September a hi veteni hi pfala kwala until hi hlangana nakambe hi sweswo sharp